Biz bugün urmatlı cemaat oşonu da ılgabastan, oşol arkasında jetim, sagir kalıp baratsa dağı, oşonun malın soydurup alıp durup, oşol jerde bılçıldatıp etти jep uyalbastan, betimiz kızarbastan jetimlerden akısın jep çıkıp ketip otabız bugünkü күндө muhtaram cemaat. Bu zulumduk muhtaram cemaat. Zulumduk. Ahirette bu için cevap berебиз. Bir aksakal çıkpaydı. Je bir moldeke oşede, je moldalar kança aytkanыбыз менен ошону колдогон адам çıkpaydı. Je bir attуу, baştуу, дипломдуу бирөө çıkpaydı. Moldeke туура айтып атат, артында жетимдер бар экен. Biz мына урук туугандар колубуздан чыгарып bir жилигет алып келип, о сырттан келгендерди эптеп күтүп коелу. Bir başka үйгө. Бишкектен, Оштан келгендерди күтүп жөнөтүп коелу. Эл жебейле коелу деген bir adam çıkpaydı. Jetim өлүп атабы, жесир калып атабы, көзүнөн кан агып атабы, бизге только гана эт жейишибиз керек, курсагыбызды тойдурушубуз керек. Ал эми жетимдин акысын жегенди пайгамбарыбыз Расул Акрам саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн мубарак хадисинде айтып койду. Kimde kim жетимдин акысын жеген болсо, жетимдин малын, дүйнөсүн, этин жеген болсо, ал курсагына тозоктун отун толтуруптур dedi. Алар түбөлүктө тозокто калуучулар dedi. Абай болойлу мухтарам жамаат. Боло береткенде бирөөлөрдүн акысына кирип кетип былчылдатып эт жегенди токтотойлу мухтарам жамаат. Цивилизованный заманда жашап атабыз азыр. Азыр ачка калган эч ким жок. Кайсыл үйгө барсаң жок дегенде bir айга жете турган тамак аш бар бүгүнкү күндө. Анан обязательно бирөөдүкүнө барганда эт былчылдатып, устукан талашып, sen ustukаны çoğunu alıp koydun, men kiçinesini alıp koydum deyip ızıldaş otkandарды угабыз кээ жерлерден. Uyat bul. Kээ жерлерден майыт койгон жерге барганда дагы устуканын бөлүп алып, жалгыз пакетке, жанагы майышке пакеттерге, жанагы устукандын сөөгүн биягына чыгарып коюп туруп, үйдөн көтөрүп чыгып бараткандарды көрүп, зээнин кейип кетет да ушунча. Шунча ачууң келет да. Ачка калдың биле. Toydan al, ana restoranda toy berip atsa algın. Restoranda kuday tamak berip atkan bolsa al çirip etmek bile. Oşol jege taşlandıga taşlap görmek bile. Algın o şeyde. Paket verse paketke salıp al. Biroq ölgön жерден alış degen bul en bir madaniyatsızlıkta muhtaram jamaat. Oşodan tıyılışыбыз керек да, урматтуу аксакалдар. Жаштарга жакшы жолду көрсөтөйлү. Урматтуу аксакалдар, молдекелер, biz баштайлы ошону. May çıkan yerden taptakın eşini salmadan hareket kılaylıç. Ilgıvay kaldık, jetim öldü, jesir kaldı. Kebirler 90'a çıksa, oy toy eken, alış gerek deyip. Atanın başına toy bolavı. Al atasından 90 emez 100'den aşıp getse de atasından ayrılıp otat al beçera. Bala çaka zırkıra beylap duru. Közünden kan ağıb otat. 90'dan aşıp ketken apasından ayrılıp iyilap otat oşol. Toy eken, toy bul, alsa bolat deyip koyuyoruz. Atanın başına toy bolavı oşol. Bire iyilep atsanan sen toy deyip bir biröөнүн dastorkanын bılçıldat jegeniz. Uyat nerse muhtaram jamaat.